Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kakasi Students Union kalau terwasya ke Sorkar Jela bahkan wanrakno dakan National Register of Citizen kumbale ke Sorkar Assam kenang bantip bat itu yaki nongsong senong bapura ke Jela Meghalaya bat yaki wei pat ki jait benriu ki basuan buhai senong beain hakani ke Jela naduk ki snem baladep. Kani ke jing terwajong ke KSU kalong hadian baka Sorkar Assam kalau penmi ya ke kerteng bakhaddu jongga National Register of Citizen hakini ki singi baladep hakaba saupholak nyo hajar ngut ki beriu kim simlami ke kerteng setia. Usamla Lambok Starwell Marngar, Presiden ke KSU, hak jingye keren bat kilat patai kubor, hadian ke jingye kenduk yau bak Preston Tengsong, sembut Menteri Rambak ke Jela, ula ong baka seng kalabu ya ke jing terwasya ke Sorkar Jela, ban wanrak ya ke National Register of Citizen, da ke bapen bena ya usnem, kat kendai spa hinyo huwei, kum usnem ot kerteng. Din yi ke cuma maaf ya ke Jela ke huwei lambak ke nasi ke di tim Sorkar Assam. Bat kani ke final draft ke ba ke Sorkar Assam ke mi ini ba ku ba sok lak tam ki beri ruti sya reject hak ta ka NRC. Bat preng juk niki sok lak mutam arngut ki ru ki mi khmat te ke Jela. Ti indon kan ulu bacing artatien bat indon ru bacing syartin ba syarkai bang sutu ba ke Jela ke sok tam ki beri ban buhai sunang Bandung jubur ketika Jela jom. Nomor napreng di Jela, kan nanti sebelum kawai ketika tak ke Jela mereka akan lain ada kata-kata. Hai seka Nagaland badan yang lain permit, hai seka Arunachal yang lain permit, hai seka Mizoram yang lain permit. Hoi ke Tripura, ke Manipur, ke sempat ladan yang lain permit mendai. Kini diberi sembet ba ke Jela mereka kam jantam, bat kam sutam. Kekalian juga sengi sukia ada kata-kata. Pada menen kasih ba nilai ba kam semladan dulu ke senjam Sorkar kala penkret pan pengor kalau jengrung jengmi jeng diberi guna sobat kam tam ne khidmat haka jik senjam ke step menungkong jengi mengila persang mandu le jong khedok kalai tadi distrik bat kumba kasan spak ngotam ki ba Jela bang semladan batang gakor selaru ni hadiah Assam repden ke jing ya keren buat kibor punya distrik entah segi woodwork ngayu kaman kedua no Sorkar pesu Sorkar buat nis dan positif respon nak yang TCM ba simkia nekam unsupan klan yang komenterkam itu ki protection cegit pada lupa buat om tang kata kalau kularu ba itu gila tiba lenti bami in Assam panjat bangba ke Jela jungi hak itu bersang bandung temporary cegit hari ini khidmat. Nomor ba ikran halor kata nomor ba hadu minta ba Sorkar ke persemelah pantai te kedok kiba kentuk kiba don taka tuk mengikut ke comprehensive mechanism. Jadi halor kata ki nugrem ba kidau bangi i ba kejing long lailan kejing senjor ki anje kenut no Jela ini klian reksen ni simkia bat ngin dang yai budien ngin pej ya kata ka komterkam kata ka bor ba Sorkar ke penerkam lara kata ka bor ba Sorkar penerkam ka bakla ngina kliang ke seng masih ban step in biang sestin ban bu biang sedok dar kalong hakun ko dor ndai ko subsi kalong ba nen kamit ngale supply checking ke jongi bang bai ka stem ngilap ba hang tu caka caka antu chon chekien kamdai ba ki pan ko slai ba subar ta slai ba plai kan ngasau bine ke ba ka dai ka jing bomla menteri kam hok ti beri bulan itu ila kren sai Sorkar ba dai ban klan dari agak instruction atau direction ke baskem di kuma ong ni lada kini kita bakala ni masih berstep yang existing mana bat antara si tang bangi wan kenduk penkelmau Sorkar penklan di kibor ni ba ka jeng de exercise juga Sorkar Assam ba jaga de NRC nama taban peti kena unu to genuine ba unu to non genuine pada no song kurang te na kalian juga seng kejuk ke spirit ba ka Sorkar Assam gole ni wan ai ke proposal Sorkar Jela bahkan ni kan NRC kena petrikam ko Jela jungi om tang kata bak suk ni ada proposal ni besok ba usnam khat khandai spa ni koi udah long usnam bot protek te na kalian ku deputi siam ong ba usmala iban ai kan luka kular lor kena ka proposal ga jungi harap banra ko kabinet banjakran hap ya kenduk yang sin ina ya budin ya kena kam kenang ba
kumba ka case yu ka dalang setri jo kaniso ka dawalang ya kata NRC yang terkam habaro yu tadi jelang ko kana isi berboy political history for Assam po jungi ka herba kabak ingimla long from A to Z bakan long NRC belong ka Assam ni ay ka proposal ba an NRC like exercise should be conducted in Meghalaya kata ka suggestion ka jungi di omtang kata ring ilaong ru maka deputy CM ba amde bingi kwa no hi mentang-mentang mereka single open ya baru di stakeholders juga state balada kada sarkar karon kam khat yang ini banyak keren seperti tadi exercise belum kan NRC belum diploy bingi bidang supaya ta berkai ba mengi base 1971 kata ngilap no long similar nomor ngimla penlen ba ka immigration siapo north east kaladon nadu munswa nadu kipor munswa mo Andre ka nugundo ka immigration ka bolong massive ka bolong jur ba he ba kasedang nadu 1971 akapor jaga Bangladesh Liberation War te ke jimon rum kertap jig menderi ka thanch sate lamingi ka jur ba 1971 but hadin ka taru ni bakadon sakoi jimon rum ki mender ki bawan na Nepal but na po mainland India ki gun ma ki gun buhay shlong sagini ka jaka ka jungi kadelo ka kanong rum baka Assam juru mani na kanya kaseng ni dawa ba ka cut off here kadi bendai 1971 nomor ka threat ka jet mendri ku jungi kam dai tang na po Bangladesh mendri ni bawat na po mainland India ro kadon kam tam ni ki North Indian states but kunjuru na po Nepal na Nepal ru jur ba ka infiltration na po jala ka jungi ku bagi la tebi dia mengikrah ni kata kam ni tungu ya baro not specifically bundai Indian in plan rate ni dan kam but identify ki bundai ki non Meghalayan but ni haban push ki sebar u Konrad ke sangma menteri ramba kajala ha kajing keren bat kilat patai kubor ulai itu baka sarkar kala penbiang ya ki kherdop talasi mender hagi babun ki jaka khanang ban tem ya ka rung kami lailo jong ki brew ki bawan rung syagane kajala ulai itu ru ba uladap patha ya ki deputy commissioner but ya ki superintendent of police jong ki district kajala bakin long ki bapet ngor bha ya kano kajing tmu jong ki menderi ki batmu ban wan rung syagane kajala. Everybody as a citizen of the state and of the region is concerned about this issue, and I think they are also concerned about this issue, and accordingly they did what they thought they should be. But this is a task and in the work of the government, so therefore it would not be appropriate for any non-government agency to involve themselves in this process. If there's anything that they have to add, they should discuss with the government, and government will accordingly act. We have in fact set up different checkpoints in different locations. I have personally been monitoring the matter in the last 2 days with almost all the DCs and the SPs of all the neighboring districts that are there, like East Jente Hills, Riboy, North Karo Hills, West Karo Hills. These are very, and of course West Kasi Hills. These are districts which are very vulnerable, and so we have been in touch. I've been personally speaking to the SPs and DCs, and I've asked them to take utmost care. They have been submitting reports to me almost on a daily basis. Last 2 reports have come in, pictures have come in of different kind of checks that have been taking place. So therefore, we are doing our part. Government is doing its part. It is a situation which is of course very fluid, and we are very aware of it. We are alert, and we're keeping our eyes open. About it, we will examine it, and let's see how it goes. But right now, we have not seen it also, and so the government has not even asked us to give views as of now. Yesterday, the statement of the Deputy CM came out, in which he said that the autonomy is there of the KHDC to make its rules, and if we are asked for our opinion, then we'll give our opinion.